Assalamu alaikum watukufu wa Komori mjoka urangalia na nyi mjo hunde bahati mjia banu ngamrangaliao to sana salamu dori mnikaoni harimbushire oni tumu njema ya khairi na baraka Mungu ya jaidie ringonde faida njema ya khairi ni kamwa benze harumwe mwezi mtukufu hunu za ibada dozi fanya zirengwa ndondo insha Allah taala o ngarendo droit au bien mana wakati ubiri mwinji na mishikila watiti wakaya de mana ratushinda rahonda bahatira njia harmazelera kawaida kaudora kaza sha si wasasi si kartina besoin ya ukana rido hunda wandu wenji haure kama populaire harma Facebook parce que ngarujua kasi sirangu hale si urambula si ujulwa obotina ze Facebook zenu abonge watukufu wa Komor tikaanzari nji mbabi rina na uwe mbabi situation ilo harumenti hatu hauka wanu reswala ilo harumenti hatu ngabo wandu wafikiru mzaha na wanu zanungu kastiza mzaha realma zanungu kastiza betizi kastiza mzaha rina na uwe mbabi ngardo anda harumwa suije mbili okay maraba menji kai sauti nge jaundo abonge kahanzari onese mbabi situation ilo harumenti au kama nanu ngafikiriwe zinongo zenu ngizo za mzaha bano nanu ngo haruma question ya voti bahi bano question ilo harumenti ya Komori question husu voti bahi marjuna na uwa mbabi bano situation wa Komori mlondani na nyimlobonze msuive zinongo tukauza mbabano un par un mpartage video ino hamade namna mku partage wandu wenji waone ezo ngonjoka uzamba banu za husenti ya hatu wanadamu wabwezi twa waelewe maana banu alaikum salam ani vanu situation ile rumenti ya hatu nganzao mwanadamu ya ishia rongo yafanya hazi shehitwa yake parce banu wandu wahimilia za asmanazali ani ngwafanya hama banu wa Komori kwa tinakili hama bano Komori umalaba hama bano Komori wajinga ani hama Komori kwa jenda likoli shwenda likoli ndao okutikaanza zana ngunjo kauzamba bano ho kweli rike ribwe mashishori shienro situation ilo harumenti ya hatu tikaanza njie harumwe za husu ye barua ya president Faransa Emmanuel Macron ya veshia azali yakahumfelicite wa Komori wandu wao ne barua jana bo ya publielwa harumwe site ya Bet Salama shakar jashinda rajuzisa harumaze commentary kate barua ya publiewa ani wa Komori kwa jashinda wa hunda hikma maana ndizo mikala wa uzamba mimi harumaze video za hangu mikala wa uzesheleza kasiwa problemu ya hatu si wa Komori siudi waza haraka ya problemu ya hensi ya hatu sisi wa Komori siudi waza haraka wa Komori na mrenge yezendongoza husu ye barua yambwa Macron hayanziha mbwajailia ancien ministre des affaires étrangères candidat miongoni mwa candidat wa tanu walo harumwembo anayeugwana na Asmanazali Abdou Soifu haviri haruma chaîne libre de Comores jana bo masihu tim suivant ronrondo namna yatoe makalima abo ne namna wandu wahimilia azali andu bahanu wandu wanzo lazimu waelewe za 2019 sikarla ozamba zitide za 2024 yo Komori na lazimu mke makonvenke eza bili e barua ya Macron ya anzishi azali yanzihwa Paris le 5 février jusqu'à jana de la barua ya kauruha zabari hindi mwanadamu mkomori lazima ajuzise na abulwe 10 février watilo aingijazi muhataba harume site ya Bet Salama ndo wajojonda waangalie wandu waende sawa ya communication ya Bet Salama waone saukana azali hisa felicitewa ni Macron le 10 février karton bandrabo zongi zo harume site ya Bet Salama ione saukana azali felicitewa avec un coup de téléphone
hafelicitewa ni Macron yabo karjaba Macron kaja parazali shala realite kaja mfelicite officiel holiho yabo waru habaru wa juzi jana ikao yanzi wale wangule 5 yabo ikauonesa ukana ile 5 yo yanzihwa sha pourquoi ya bloqué wa ne ya totolo. Est-ce que Betsalama doit bloquer? Est-ce que Faransa doit bloquer? Je kirika Faransa doit bloquer parce que jana riwono ka ambassadeur wa Faransa ulo Komori de yabalie barua ya kaubeha osonimwa Rais Azali. D'accord. Sha nafanya analyse wa Komori. Maana ni suala muhimu swafi. Ngari analyseu ze kalima Abdou Soif ya Zamba chaîne libre de Comores ikaw ya video ya hao Facebook ikupeha parce que ikaw signalé wa ku si wasari unreba hati suivre sur YouTube et direct nezenrongo za uswe barua ezanziwa harume barua nizo Abdou Soif ya zitarajamu aninganzo mandamu yafanya hazi shehitwa parce que mrungu elewa ukana matière diplomatique armée diplomatie Azali ndio faible yo kabati mandamu utoelewa et entourage ya Azali wandu mafiti kwa tina fikra ukade mabosho ya hao bahi nezembaza hao nezifamiza hao. Pourquoi wandu waende sawa communication ya Betsalama ikaula dimwe barua ila ya roha jana watiitie armée city pour une seule raison dabo wasawatia wanziha ukana Azalia sa felicite wa rangulo 10 shaholi ho wakana harara inji ya serikali eza roha jana ibarua yinu bloquer arianziha rangulo 5 ija iroha jana le 5 février hata jana dia kauroha officiel yendo Betsalama. D'accord. Zilo muoni hindi urubana kanzaru wasuli swafi parce que Abdou Soif haonesa uka jana usiku we barua ya kaubeha Betsalama bado wandu wanu wao wanziha tikadamina wao en communication wo opposant de atende ya ima kandida wonti le doyen hardia onesa Abdou Soif haonesa ukana o wasinye barua yinu huyo ya felicitation wandu wajo sinya ya maudu ya uretablisser situation ile hormenti izo makalima yonge lazima wana Komori wa yazingare ngabo Komori waonesa ukana maposition wanu ndrabo alemeza jauja banize nongo heli zendao la realite na rielewe ukakastia hama 2019 makandida wa tanu wanu lazima wana encouragement determination parce que ho kweli e serikali ya Azali ilembelea ngarueleza ukana ijo mkiniha heze analyser lonizo neze renseignement skapanu wasaka tulala juma utunde zijiriu jom kiniha ka Faransa waelewa ukana Azali hasa somdo dzihoni na rimlembeze wamlembeze Azali na mnaje ngardo to barua ya felicite cha avec une condition nganzo ukubali ndongo kata parce que la France n'a pas d'amis zo mzee wao hawambia azamba ngeze majingizo ze parolingizo rango siku ya zirongo wa Jacques Chirac Faransa wahanaze obahanuze interesa hao zilio ijo mkiniha uka barua yanziwa ni Macron yakawibesha Azali yanziwa rangulo 5 février shawa mbeshi ya mna kopi kabanu tainur sari yanziha shangaranzao mbushu wabili mfano ngaranzao rongo kadhaa wa mzinga manya Azali kacha kana shwa hawakubalia zenongo mahutajio ya hao nge barua iwewa officiel na bano bana kanza nije swafi bane situation ile Komori wa Komori tide question ya husu ze voti bahi banu wa Komori kwa kamtujua Mwenyezi Mungu jojailia muhondeze bahati mtujue hadi sinjo kwa yamba banu mtantsa uwe mjue henamna enti ya Komori ya kanti ni mipaka ya usobarini siamfiriza hele gashilinu ndilu ajali anawanu Faransa hasa hadungu harumwe Afrique de l'Ouest ruono juzi Senegal wakautia mro haini société français. Pourquoi? Parce que wa analyse ukana mana makisali ya tungo wabia za mlenje yanzo ya warende na iye population ya Senegal
wala Faransa ngukotize hakuma na Faransa katuonesa ukana ngutukiwa nizo makisali yafanyao. Nimwambia ni bwa Komori ukana Msumbiji hunu Mozambique. Harma mipaka ya karibu na nchi ya karibu na si haku wa Komori karta parusha revumbo Mozambique haku sitomba Komori se trouve dans le canal de Mozambique ba. Shas Mozambique yodo bahanu yenti ya kuani rilona mipaka haku da sinao. Ikao hatangabo arudi Mozambique wari kusudi yayo obariniho ani mnaisiwa. Shemnaisiwa huo ya serikali ya Sumani Azali inu iliyo habaha. Warenge na arudi huo wani kafaransa paske wabula base militari yao ya kifaransa. Ye base militari yo keja jojua ende ya bulo hapo Faransa kaja jojua mjia yabo paske yo arudi ya Komori kati deka serikali ya Komori wa tamhono wakubalia maana Faransa wakaujabo hindi ndrongo ondraro yeza venuha izo tideze kweli maana la realite waparu tujua kanga mrujo shinda ya sheleye waparu fanyi ha affaire ya rebellion entre Msumbiji ani marebeli wa Mozambique na wa Tanzania wakauana vahe Faransa wasiabo warumia diplomasia ya kihao ukahanza wagarde mayoti wa marebeli wa watujonja mayoti wadanganya keiri wa hundre taratibu wanjia mnaisi wa huo wakihari ngwa kontroleo mayoti izo ndrabo serikali Komoro wanike amri wande yabo pour une seule raison de contrôler les gashi la Komori au kaundu bahanu le gashi la Komori la kanti serikali ya Komori wasiabo wawanika wa accorde serikali ya Faransa wandi wabwe base military yo yabo yo Komori kwa tuzijua wenjia mfikiri wandu wazijua wandu wa daraja za juu na wandu watansawu wao hizo kazi za paro hambwa japaro shamri ya journalisti ya Zamba parce que yo ambose kwa tuzijua shaba nukaruta harangalie anu apari heze voti zinu shabanu wa Komori ngwa uli hao ndondo armwe ya feria Faransa inu Faransa hadungwa mu Afrique de l'Ouest amalizo namba banu aboka na uparushinda ya Chile Komori chelika mzo watu Abdou Saifu Zamba ndo jana tena faut vraiment être froid rielewa nendo Abdou Saifu amba hindi hamba ukana wa Faransa kwa na ujua huchililia ndravu rahoja zingara ndravu na relewa makalima paske banu Abdou Saifu oiti tindo wandu wa roharlo na mahakume ya siasa au shirini ya siasa shawe mndu kana rahakumori wa jarenga independence wemengo ni wandu wakauana wa uhuru wandu wakauana daunu wazungu yafungwa ni yaelewa wentie kakartu hadalana kisiasa kavati mndu juensi ya hatu politiquement kati wandu wa ili habaha wabaki armenti na mjujo hao wandu wararu yabo Mustafa Sedi Sheikh wo Idrisi Komite Maore na Abdou Saifu la verite wandu walijua wensi hatu namna ya songeha rumoka toa wazungu hata jeonde leo waelewa politiki ya hensi hatu halafu Komori ngadungwa sio votizo huja rihafiliha na voti na mwelewo kana Asumani Azali kaja paro subuti ya dhukuru le suala la usule gashi halafu Faransa ijomkiniha kawabiazi za Azali mlenje ukananga nzoru mbise dirifanya mbushu wabili na Faransa wasawa elewa Azali c'est un traître de première catégorie parce que juzi za renseignement ronizo juzi Azali ya kauchilila za dhamana za Hussein Africaine voya rohar mwesal d'honneur ngu hanjarma bureau da ine délégation ya délégation ya Russie et délégation ya Russie yo wafanya 2 heures d'état da Asumani Azali yema européen kwa jazi jivi wa parce que ma européen ngwa ona usidifu daona Russie hypothèse ngizo mbili za uswe barua ya jana harumwezi analizi za hatu siri tansa wao ne namna jini bahari arambia wao suwa wazungu wa mlendeza Azali kana rihuono ani katambado wazungu daona ma européen rihuono kadaone ma Russie uhadisi daonao donc karnaka ujwari ruhimilie harumwezi ferzino
nganzao ndongo kadha iyo kila quelque soit de namna hiyo azali kati na choix parce que halembelea yanturajia hindi helilo uyongi yombi wamramene bala azali hankilo ekopia he barua kayotio isaifanywa hata isinywa rangulo 5 février e barua yafanywa pourquoi jana yakaoroha na hoda bokoa sawaru aliana izo wakauta hazi wazihundu en matière diplomatique harumwanongoza matière diplomatique yone namna zinongoza bila Faransa habia za mlenje po barua ya sinywa hawaonesa na azali hakana hamu Faransa wamfitene wamfelicite officiel enrongoti dainu bahi wo felicite enrongoti dainu wo felicite enrongonga nzao de determination ya hima kandida watanu wano parce que bandu yamferi vanu wa Komori yanzo muyeleuka dizona hamba kazinti kasiti hama 2019 parce que vanu fula mbembili kangazi wanao yeko ukoza de nkunu vanu la réalité le fukulu harumenti ya hatu uka Abdou Soifu e determination ilo ni makandida untipi hardi wa mle ukaidu watende yo ya waongoze ya bozi numfula mbembili ya Zalia Sumani na Abdou Soifu zinumfula mbembili zigomba nao ya weka mfula mbembili ngazirema nao machumbui koza de nkunu shaizo badizo mdu jaja ya madasha mfizo katuzelewa izo mdu jaminisa affaires étrangères Dhul Kamali zo katuzelewa izo mdu jamsaidie gumsese homa weni zo katuzelewa parce que wao wandu wanzaya wazoea ukana wakebanu zenongozi joka ya bai walimba hindu bai shawa kwa tina ubembe ya namne falsafa ye iliyo ya kipolitiki ilo harumenti ya hatu situation ukamdu Abdou Soifu ya oze parce que banu Abdou Soifu eti Abdou Soifu wala mjana banu zo kweli ngabo wa Komori walona toramuo ukana Abdou Soifu akadaina zali banu hakadaina zali ado kadaina shale ukati daina na rutowe hiyo na rikima clear maza mferzinu Abdou Soifu hadoka ya daina zali jaili ka Abdou Soifu hadoka daina msaidie shale lo kati daina lewo inu Abdou Soifu nge haruma komba daina makandida na banu nganzo yerelewa tena banu mdu jamsaidie ka hato mnyanya ngutorongo washabani zinti amferiza za wanruba za wanru wala maele wakura zinamferiza makandida wenda haruma voti na bozi tsirongo za husu msaidie hau tijindobi hau jae hau wanazibamba walo himili azali shazi ndongo za husu asumana azali ni makandida wala watano donc azali manda yahe ya vote wa le 2019 huja 2024 ngehisa le 26 mai halafu wa Komori na rengenoti parce que Abdou Soifu hambarongo muhimu sizamba banu mandoni hokaye stilo ya sinya ibarua ila de jo sinya irétablisse situation ilo armenti yo deja itia polémique harume daula ya serikali wanwalone serikali leo hardi Abdou Soifu ha confirme harume interview ya ifanya chaîne libre de Comores ika par téléphone maana ye magia ke jakaya parce que il a par téléphone ya kaurongo wa kaubisa hamba ukana yo important izo kartu zitene konti za usuari hao felicite wakaja felicite wa ngasi harumwa situation ukana le 26 mai demanda hii sawa azalika na ujua hu continue à partir le 26 mai jokiri wandu wajishangazi le 26 mai la 2024 yote na ketisa wana le 26 mai 2021 parce que wandu wakaushemeza kwa le 2021 ujenzahe wala wandu wakautua mnyanya parce que wandu wasa wakubalize voti wende 2019 wale mwagwanzi makabajare mwashasa afanya pasasi yongwendelewe manda imandange hisa ovaha habaha ibaki shabudu helilo tena makandida wanu kwa tulinda hata le 26 menge wa reagisse zi reaction za ndisa ngazi ndisa parce que ho kweli kakartu hadalana wa Komori une question très important kakartu hadalana kabati mngu tohelewa ukana ya serikali ya azali ilembele ya jandema serikali ya azali ilembele ya jandema yemaana wende hata juzi banu gumsese homa weni
hamba ukana bu Ibrahima mzee ranso uhara yabo yezaba hindi Ibrahima mzee alumhara labo waelewa uke situation ke tinya kwa skenge balaze votizirelwa inswara abo kabajabira hata une semaine au 2 semaines wa organiser passation de wafanya investiture wa George Babu washindi sha rangulo 14 le 15 de vote provisoire hata jezi confirmé wa nekuru hata ije leo le 26 mai jao yuho hule ya serikali ngwa walembelea leo Faransa watoa barua d'accord sha hiyo kitu wa Faransa watoa barua sha wao watu waende sawa wana kwa Komori kana na mfanyezi no mtifanyezi kweli wao partenaire premier partenaire wa Rwanda wa colonize shabo kitu parce que haini mru wa hele janvi boy barua ya Faransa ila tolo hani wajibi wa hata ngo hama wadongo parana woni kila wajila na uzadeni yeza bari hindi leo mjila na uzadeni nabo le 10 wanzi harume cité ya Bet Salama ngabo wandu wa hele janvilo wa kaudozi publie ukana zali felicite wani Faransa yabo mkaukaza Faransa ndrabo shaleo de ya kweli ukubanga lazima wanadamu wadufanya hazi chaitwa kwa situation ile harumensi hatu ketia betizi ile maana wataumarisiza mbre kantida ina mwananya warongo havumbwezi na ingo ndo haparwa ndo gendarmerie ndaishiliwa moroni delizidio na majeshi wataukangulu wa dota marisiza parce que vérité azali katiaru ma stabilité da ino ndo ha henga wajodo he awe babu hawe baziza awe grupu wa ndo wana katoto wana mabuhu sha serikali aika diplomatie wa perdre connaissance vérité et kade serikali ya hatu en matière diplomatique wa rate inwalio haba haide wanwa waigozi shamvua kwa tina hata diplomasi haukaze nongo heli ziona zijao kastubira en matière diplomatique ya kanti haba hai barua itolo ne Faransa yabo bahi nakumpira ko jahisa ya lazimu ni dini toyo na swahabanu wanu maraya wa kwamba vanulemewa ni makandida wanu ngwafanyao wanu mru wa 70 na 65 ans mruja Burhani hau mruja mwenye baraka hau Biswaifu eduwa yewa hao hau Kiki hau Dr. Salimu watu duanru jarila imahaila ila tide maha wala duanru wako kombo anti wandu wako kombo anti wandu wa 25 ans na hata 30 32 ans 35 ans donc mrangu shikitiho par sa commentaire ya moto mraju wao kawalange na 25 au 30 ans ukana ngartao na msopareni kaishia makandida wala ngorongo c'est pas comme ça wandu wako kombo wazenti wandu wa mashababi majweni mtuone resistance heze de jour namna wale serikali wale mbele wala ti wandu wala ti de makandida kula de inde namna nti kufanywa ma revolution shamotibili makandida no tende ngerende ngango njuwao ngam aminu kana maranya wa Komori ngo vraiment à l'écoute de situation ndio tandis karla wa uzamba tijo pare makandida warengeze disposition dingohi wadorumie diplomatie shana warenge disposition ya utaitiso armwe ya wanaramu wanu waelewe ukabanga watolilo na ngojua amwambi ngar amini ukana wandu wala pia wala wandu wa mnyanya kabatuko subuti haonwa hasinga Emilia Azali hamwambia manongo tukayonti kabanze ngonga sandu na hii hauna rifanye jogo hizo Azali hawarende watwana hawarende wandu wa tihindu system ngio nzima ifamia hindu waruma wala ngwado wabaila zenkabwa ne mikoba ukariba longwa wandu haini mru ujoka control famille présidentielle yabo wadui wa hensi hena mnazarengwa donc kabatino ngo mru ujoka ujari shangaze na singarelewa wa situation heli ngari dunga onro sisi ngasi a jour kuleo ngai shikitishao ukana mru wa 30 ngwanzukari mpaka Biswaifu wa 70 deendo pareni yende afanye revolution yofanywa ni mashababi na mkeradhi revolution yofanywa ni mashababi na mashababi tide mashababi wala wahimili yale gwanzima manangu pare somru alona 50 ans na 48 ans bari bala shababi
shama shababi wa 25 ans honda 30 ans 35 ans pas plus réalité waudwa kufanya revolution armazensi leo wakomori na mlamwe babanu zamferiza filisha zali ne famia hahe intiro kahari wa hundrevoti bahi wa kensi abo bahi inde amferi ya hele gashi tizamba banu ukana banu Msumbiji Mozambique entre Mozambique na mipaka ya maana sisi sina mipaka na sina Mozambique arume bahari bahi Mozambique wapo watoa ardhi hale wa inka wa Komori wakati amferi hele gashi lilo la wenu wani wakati wa Komori ngojojwa installe ndrongo yabo bahi yabo wande babulwa base militaire ya Faransa wafanye hindi yabo harumu ardhi ya Komori wa serikali ya zali wawanika ya serikali ya zali watoe amri ya base militaire français yo yende yabo wadojitari bala Faransa ngondo ya controle ya ntibala shelema yoti wakauwa ma rebeli wa Mozambique wakati yo watujonjia hula wadanganya zonongo za ladimu zibeo hala ensemble karta paro zishia wakomorera afili harumanongo za voti na maezokole maishanga umadziro harumenti shabanu ngarnarelewe vanwe mnaramwanu wanaramwanu imana watawarengenzi atu mateka neze kontrambi neze sharti wazirenga daunu wandu watu zirealize hata wajangwa nzo warangele gashila hatu walinke wandu wartojua wazalika japaro vumbo ale suala la usule gashilino nzia la mwezi hapo mafukari na mahaminane kajaparo vumbo ndongo za usugashi kajaparo na abo ze hazingizo ngabo directeur wa bureau ya geologie ngabo wandu wanda oyo ngabo mashirika yao ngajulao ya nkiloze kontra hizo suala linu kalijaparo hamba baba hanu kalijaparo parce que wakomori lizona hamba tabu siudi waza haraka tuku na mtafadhali wakomori rilamuhe shati johanza dini pare makandida wanu tena kanyi makandida watanu ni maguverneur wa mdungani kamlamuha dingohi ba wakati uja babanu ga simarsi mna ngoma ya jukauzino mwampanga ya zino haba hawa ndu mjue wandu watembalbal bauna haramu wanu wa ukweli serikali ya zali ilembelea risihadalane kwa tina mvu kwa tina hata marongo tukanze leo watu wachindwa ni wandu wazade ministre de l'intérieur harenge decision da wala mera mdembeni wala ukawala mdembeni fatahu kana kausubuti ambe tim mdembeni donc wende warenge decision kahari haini mruhuzo mfi yende asiye kalaweni ya kenti wazazi warenge decision kwa jenda wakuhuza zemfiure volovolo malani pia yabo washindwani wazazi hatu wa volovolo fadhalika wakomori pia narelewane ka entika itinti enti sairendo atihindu ni aswana zalida ine kipwae solution hindi na rebeze haraka rijue yabotu jo para makandida haini disposition za urenga na mrenge za upanga mpanga za hamba mwamba yabo habaha meilleure solution na mrenge na prepare dingohi kama ngamjoka usopareni na msihe ekanga plan indwa jina na irohe babanu kaitsumuhisa avril njia abo ngwa konte ukana avril me na banu batu sisi ngar konte uka mars avril haukanga ini rongo tujufanyisha abantu aba kartu amini kanyima kandida ngamjufanya rongo hujumabo donc tijuhanza ni tikahanza sisi ndire banu yabo yakanza ndenge wakati mwinji mjor samihi rwarmas tarawih har jar ka wararenga miadi kangar junjia 21h30 shakar daunda bahati he rakanzaro mahala rakauswalia tarjo wasilu malahoni ngamjozi tabu za unti mahala kabo tswalia bomsirjo juma dembeni ngamsohatu hawangu ndani hangu donc Mwenyezi Mungu njorinka hairi kamgwa benzo mwezi mtukufunu ke mwezi wa hairi na sihar mwenzi hatu uke mfano kamgwa benze ze dua zikubaliwa rifunge tumu jorengwa kamgwa benze Mwenyezi Mungu ya haulie wandu warenda wenzi ya hatu Mwenyezi Mungu ya jailie wandu walonese enzi ya hatu wairenga mateka enzi ya hatu iroho mihono ni mema fujari wanu insha Allah na uomba ze dua ukana basikwe wanu Allah na mnaijibwe wakomori msiri bakana na lawe na mdomba ze dua mreka msirini hawango mswala juu na uombe enzi ya hatu wana haramu wanu dingohi wagamatiwa wakati ujari lemewa la realite wakomori walemewa imagine mrumu mtujini yazo yafanyeze kursu za volovolo ya taho yado libana wili nne ya karira limajana mararu za nawili hau mane ngea se volovolo ya dia se kalaweni hizo pia yabona muombele wandu wa uduambi chawo tu wandu wa uombele wa duanjema
honku yulezo ngora kanza zambe banu ngardo na tena insha Allah sisi mwezi wa tumunu kaya ngapo ndugu za hamba ngardo hamba kaya inauzia hata au kakartu plana sheo ngaramba ozi jiriu harumwentie contraire banu mwezi wa ibada na banza ferera fanya uzinu zinu ibada banu aba hata mrajo parasa mru ministri wa azalia abo hampasha itwayo ajenda mbeboni au kawandu wa sawangamizi nti hatu wa wenji yabo mrajo uyo isho ibada iyo isho jihadi honku yureze babira kanza zambe banu leo ngardo na tena insha Allah taala wanamfa minkum.